ay bus manan ti bagas tabakay. Ay nawaw, umutang ka pala ang ijiterse na alakay. Di ta pa'y nakabaybayad iti utang ta. Sigurado asaan nga agpautang ni Antim a karidad. Ayun ngagpaiso. Ay, bakit? Anya nga tanoy lako talangan ti daga nga imbati dagiti dadakkel yaw. Ayun anya. Nalawak at dayjay. Ay, gawin. Pudnaw, tanako nang. Dakkel, tonti kwartata, nung mailako ta. Sige nga naglakay. Tulungan nak nga rod amangi kontak. Iti kasta, nalaklaka ang makabirok ta iti buyer. Siya kung timaka mo, bakal. Pudno ka day, tay nadamag ka, benay kaanakan. Anya na damag mo, di karidad? Ilaklako kanumot damat ti dagayaw. Ay nawaw. Sino tinakadamagan nyo iti dayta, anti? Awan mo tinadakdakamat ni manang matet kanyak. Ni Milaing di ta kabang-ibang abarangay kinakadamaga. Napankanukat ni Luis nga asawa ni manang mo iti ayanday di naminsan ngal daw. Ay nawaw. Ay naglukon dagit ang agasawa. Pinalubusan nila nga rod idan nga agnaed iti dayja abalay. Iya ko na pa iti daga? Kunak ano ang muya o benay kaanakan. Ay saan? Ay naman paglangan to na ipagayo kanyak. Mga no di mi mapuutan ket maila ko damin ti daga nga imbati dananang kentatang. Hello, manang kontesa. Oh, imawag ka mat, Benny. Apay ka di? Ay, ilaklako ka no damanang matitidaga. Anya? Isumatin ako na niyan ti karidad kanyak. Idinapanak iti tersena na. Nay, kitaan da tasaan damat ako ko amin day tadaga. Ay, daytang rodket. Ay, narigatin. Amangan mo agraman ti daga para kumakadata. Ket ilako da. Ay, mapan kanto man iti ayanda. Mapan mo ibaga, ano mabalin kat awan ko mati mailako. Wan manang, umawag akto. No anya ti mapagsaritaan mi. Ngay, anya tiraramidam dito'y balay bakla. Ay, nga no nadamag ko nga ilaklako yung kano ti daga dananang kentatang. Ken, anya ko matiisyo ngay. Nabayag mo't an natay dananang kentatang. Ken may isa, da kami tinangasikaso dito'y balay nga imbati da. Da kami matlaang tinagbalin a caretaker iti day taadaga. Ay nawaw, pinalubusan da kay langarudon nga agnaed iti da iti abalay. Kasta pala ti bagayo. Anya ko matibibiyang yu iti dagadananang kentatang. Adamot ang negosyong. Sigurado nga adon ti kwartam. Nimot manang kontesa, adan ijay abroad. Di yu ibaga akayat yu pa'y ti makibingay kanyak. Apay basol mi ang rimang ay tibiyag mi ka ni manang kontesa. Nagagap kami ngamin. Gaputa na saya at tika sa admin. Di na kam ibingayanan iti sa nikwadana ng kentatang. Kaska? Mayaten ti biyagyo. Nga makiinagaw kayo pa'y laang mat iti day taalote. Ha? Gamrod kayo talaga. Hay, adakarbangan mi iti dayta adaga. Iso asana mabalin nga ilako yulatan. Ay naman nagagat kayo kumamat. Di saan kay kumaamang namnama iti sa nikwa nga imbati dananang kentata. Nasabat ko mo di tadalan itay ti kabsat mo ani bakla. Anya ti imay na imbaga, bakit? Anya kumapay ngay. Di na kayat nga ilako taday di adaga. Ay nawaw. Apay ko ma. Nagrigriga ta ka ng sapul iti buyer? Itataaddan mayat agumatang? Kontraan nagita akabsat na. Day tangarod ka ilakay. Gamrod dalaunay mo. Adamo bukod na nabalay. Adamo negosyo da. Hanggang kaya't dapat iti makibingay iti sanikwa nga imbati dagiti dadakkel yaw. Unay mo tikas nga ugalitan. Ay na, uray anya ter aramidan dagita adwa. Mangilako talata. Apay kat asaanon? Ay wala. Agruam da. No tila kayat da ter aramidin ta. Kumusta nga benay kaanakan? Anya tinagsaritaan niyo iti kabsat mau.
Ay, natangken ti ulo na. No kasta, ila ko dalata. Ay, naday tangarod, anti. Imbis mo na anda. Saan tatimot sa dot dati ng nangruna? Isi mani ti kayat da? Ay nawaw, isudan tumot lang ti kaasay no ila ko daday taadaga. Sa dinunto nga iti papananda. Jak amo ka nagijay nga agasawa. Nada ngamin ibagami. Ay na, da kami pitagbalin adakes. Da kami kano ti gamrod. No para kanyak, saan a kinagamrod dayta? Nga main, pudnumat nga dakarbangan nyo iti dayta adaga. Ngam no talaga disidido da mangilakaw. Naska na pagbibingayan nyo ti sanikwa dagiti dadakalyaw. Tamangan no mailako da, agraman ti bingay yo kumakan kontesa. Amo ko, no asino ti mang sug-sug-sug ni Beni akabsat mo. Tapno lapdan na ti panangila ko ta iti daga, matay. Asinaw lakay? Kaya ni anti makaridad. Anya? Ni Auntie Caridad timang sug-sug-sug kim ni Benny? Ay, nawaw! Wain, nangag ko kahit na pagsasaritaan da ita lima basak iti paraangan da. Man nakibiyang matlaunay day nga Auntie Caridad. Bagbaga ang mangki, di ba kahit? Amangan mo kaya't naman ti makibingay iti sanikwa dagiti dadakalyaw. Iti anya ko maaga po ang makibingay, ha? Kaya mo matan ti ugali dagiti gamrod at tao. Ala, bayam, mapanak to iti tersena ni Auntie Caridad, tagsarita kami iti nalapa. Anya ter aramidam dito itersena, matay kaanakan. Very good kalaunay mata niya, Auntie Caridad. Ay pangaasim. Di ka agiskandalo dito itersinak, si kamatay. Panagkunayo ka di? Kitjak ang muada kayo timang sug-sug-sug kini Benny akabsat ko? Hindi ay. Saan akasta matik kaanakan? Saan ko asug-sug-sugan ti kapsat mo? Ibagbagak lang ti pudnukan ko na. Tikit di ko nayo, pag-interesan nyo matisan ni Kwaday dinanang kantatang. Ay nawaw, tasak pa'y tidakas ita? Gamrod kayo launay mat? Na, di ko maipasa ti aramid yaw. Taoray kaskasanaw, saan ko a pinag-interesan dagitasan ni Kwayaw. Sika ti gamrod matay, di mo amo ngay bingayan dagiti kakapsat mo. Umay ka no ti bayar into nagsapa bakit? Umay nakita ti daga nga ilaklako ta. Ay nawaw, nasaya at mat nga rod no kasta lakay. Agbalinto mat na kwarta day tadaga. Itisan nga agbayag. Magatang tamatang nagiti kaya tagatangan bakit? Ay, uwang gayam. Nakasarita mo niyan ti makaridad. Wan, nalpasan. Imbagaklaan ano mabalin sa anen amakibiyang. Nasayat no kasta bakit? Narigat no isupat ti agbalin alapad kadagiti plano ta. Di ka madanagan lakay. Awanin ti maaramidan ni Auntie Caridad. Ngamin, awan ti karbangan na iti dagami. Imbay ka mat, bede kanakan. At ka di manan parikaut. Talagang awan manak nagam da kabsat mi anti. Nay, apay. Anya manan akalukwan tinaramid na. Kat no nakita nga danapan iti ayanda. Kat masigurado aday jay ti bayar da. Anya? Panagkunayo ka di, kat husto laeng akasaritak ti bayar da anti. Ipakamukin ko na no niya ti mapaspasamak. Nasa isaya at pay kaanakan. Ipakaawat mo kan kwa na ti amin. Narigat no mailawan nga agbayad. Kinawagang tumatlaang ni Kontesa. Tagawid pay. Iti kasta mapagsasaritaan yaw ti may papan iti saniko dagiti dadakkelyaw. Ay unanti, awagak ni manang Kontesa inton mala. Manang, agawid ka kumapay laeng. Apay kumaading? Agawid ka tapag bibingayan tayo ti sanikwa nga imbati dananang kantatang. Tane, disidido damanang mate da mangilako iti daga. Ay nawaw,
di na pailaklako dayta adaga. Ay, awan nga ro ti dangdanggan na. Apay, awan ka din igatang da iti kananda, iso dayta kinagamrod da manon ti pakpakat da. Ay na, kasano mangamin. Di dapat amo ti agmula manang. Di mo't lagkulkulong ter aramiden da. Ay, talaga nga awan ti manaknakam dayta kapsat ta. Agawid ka ngaminan ah. Hello, Manang Kontesa. Oh, hello Matet, kumusta kayon? Nasayat mat, Manang. Pudno ka di nga ilaklako yu ti daga dananang kantatang. Unang takasapulan mi mati kwarta, Manang. Ay unay kan ading ko. Maan ano ayan, numulaan nyo langan. Wino saan ipaabang yu pailaang. Adan nakasarita mi abayar, Manang. Kan man sa, apay ngamin aya amakibiyang kapailaang, kat adda ka matundi ta abroad. Di mo kumamatan paginteresan dagiti sa ni kwadananang kentatang. Tamok ana saya at ti kasasaad mo dita, Manang. Ay nawaw, uray na saya at ti kasasaad ko dito'y abroad, adalat tamot karbangak iti sa nikwadananang kantatang. Agpada kayo laki ni Benny. Agpada kayo agamaw. Imawag ti bayar tabakat. Anya timbaga na lakay. Mabalin ka din ang maalat at ibayad na. Bayad nga. Awanan tur urayin ta kwarta. Ay nawaw. Apay ngay. Di na kanok kayat agatangan ay. Narigat ka no. Anya. Kinasarita ka nung amin ni Benny akabsat mao. Diyan ka mo ah. Nonyat impagpagana. Una yan day tabi ni. Nasayatan ti kasasada. Ito. Kaya't dapat iti buminga iti imbati dagiti dadakkel yaw. Hop! Ay na talaga agamrod da kita. Kumusta kayon, Luis? Manang kuntesa. Oh, apay akas la naklaat ka nakakita kanya? Ay, kwa. Ay, saan mo ta? Di umot ngamin impakpakam mo. Nga itagayam ti panagawi jo, manang. Sa dino tayan ni Matet? Kwa. Nadapay la iti silid may manang. Nakaturog pa eh. Alas 10 ni Tagsapa nga nakaturog pa ilaang? Awan ka nung ngamin ti aramidan na ita, manang. Ay, manang, agtugaw ko pa ilang ah. Tama nga lak iti inumam. Saanan, Luis? Nagmerienda ako nita, iti ayanda Benny. Ay unay kan Matet? Kastagayam ter aramidan yaw. Awan ti kunayong agtrabaho kayo. Manang Kontesa. Day talamat maturog ter aramidan yaw. Kat no awan ti kanan yaw, ti dagadananang kantatang ti pag-interesan yaw. Kasta? Na, di ka kumamit agsao akas ka Manang Kontesa. Nasaya aton di kasasaad yo. Ita, kasta kayo pa'y. Ay, di nakpagsasawa na kasta Matet. No narang ay man ti adda pa nagbiag mi ka ni Benny ita, day takat gapo ta nagagat kami. Saan mi anam naman ti itaddananang kantatang? Ay nawaw. Anya nga ron ti kayat maasawan, Manang. Nadamag ko kat ngaylakla ko yo ti daga na panawan dagi ti dadakkel tayo. No di yo kayat di saan lang. Kukwayo amin nun. Gamrod kay kit diya. Si kamot nga men, ti kamali, matet ka anakan. Kat, pudno matanti karidad. Addan ni Manang Kontesa ijay abroad. Narang ayon ti panagbiag na. Nimat Benny, addamat tan ti bukod na abalay ijay sentro. Adda pa yung negosyo na. Kat, nubak nang da. Anya ti kayat mo asawaan, matet? Hay, jak maawatan. No apay akayat dapay laeng ti makibingay kadagiti sa ni kwadananang kantatang. Kinagamruden ti kastang aramidan daan ti. Ay na, matet, pasensyakan ka na kan. Ngampadag ko na kat si katigamrod. Di mo kumabukudan ti kinabaknang nga imbati dagiti datakkelyaw. Oray no nasaya atan ti kasasaad dagiti kakabsat mo. Ibingayam lattay da. Ngamin, dayta ti maiparbang. Jak amo, anti.
Kan maysa, nagregregatan dagiti dadakkelyo day tadaga. Iso ano mabalain, kat di yun ilako. Mula anyo kiti. O manang, adto yung titulo ti dagadananang kentatang. Da kayon ti makaamo. Kunak man no kunam nga alaamon ti bingay mo tapno mailako mon. Saanin manang? Umanayan kanyak ti balay at tawid ko. Sigurado ka kaday? Wen, makaamo kayo matang kinibeni nga agudwa. Tapno di yu ibaga agamrudak. Tabi no kudak ti sanikwadananang kentatang. Ay na si kakit di matmatet. Mabalin nyo lat tamot amulaan day ta adaga. Ang pangaasiyo ko mata di yu ilaklako. Day talaeng ti pakalaglagipan tayo iti nagrigatan day dinanang kentatang. Amangan mat no. Napagsalitaan min ka ni Benny ti may papan iti day ta abanag ading ko. Palubusan kayo nga agmula ngam di yu ko matagikwaan. Tarumbang laeng apagbibingayan tayo day ta adaga. Kang runaan ti amin, di yu ko mailaklako. Ay, nawaw! Kinagamrot kat intay liklikan. Taday ta ti mabalin a pagrugyan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Yo, itay pa anaw nagtipampanunota ma. Nakaadayo, tinakaitulungan ti matang mo. Apay, anya launay ay tipampanunota. Ay nawaw, nagunagmat daytan asan na ay mo mano? Kasla saan ang makali, gapo iti kinaunag na. Ay, Naa, talaga. ay nawaw. Pampanunutak ni Roxanne may loves ko, Juna. Ha? Ni manang Roxanne matlagayam. Kunak man lang no anya day ta pagparpari ko tam. Ti ka di pa nagkalay sayaw ti pampanunutam manaw? Ay, naalala ma din ka. Dahita ti may isang arapap ka. Ti bangi kalay sa iti babae nga ayatag. Kat ni Roxanne may loves dahita. Awanin sa balay. Matlagayam? O di agpropose kan? Wangarod ko ma. Ay, panunutak no kasano. Awang magkwartak nga igatang ko iti singseng. Usapay nagnginam at engagement ring. Aguray ka. Adda nakitak kat iti online asingsing. Mabit lang manaw. Adto yo, engagement ring. 299 lang. Na, 299. Ay nawaw, naglakan lay. Siyempre, online eh. Kasla ka babain mate. Pagbainam kumangay, tinapatag ma-engage kayon kanimanang Roxanne. Sige ka, ang mga numaunan nakapay ti sa balay. Ay, malala. I-order mo man nga rod day ta singsing. Manong layaw, simang putan ti in-order ko asingsing. Kasano, nakasagana kan? Kasla ka babain mo, Juna. Wan, kababay na talaga. Mapanak ag-propose. Sagto 299 lang ti singsing nga awit kao. Ay apaw, saan ko naklangarudan manaw? No ay ayatam ti may sa tao, rumbang nalaang agpakatutuo ka. Anya ngay nga rod ti mabalin, kat day talang mat ti kabaalam agatangan. Tinapatag, maiyawis mun kenkwana ti panagkalay sayo. Saan mo nga ibain? Asag to 299 laang ti singsing nga itad mo kenkwana. Saan aga po talalakaan ti singsing nga itad mo kenkwana, kat saan mo nga ipatpatag? Ti importante, kat injaya mon ti panagkasaryaw. Dayta ti pudpud no a panagayat manong. Sa bagay,
Husto ka iti dayta kinunam. Husto ka ading ka. Hello, Leo, my loves. Nakaawag ka, Mike. Wen, Roxanne, my loves. Mabalin ka din nga umayak pumasyar dita balayo intong bigat. Katwan na. Ang mumut a welcome ka akanayon dito'y balay, my loves. Anya nga oras diyo umay mo. Malmalam siguro, my loves. Mapanak pa nga nagtrabaho. Okay, my loves. Awan parikot iti dayta. Agyamanak, my loves. Adda ka di pa ibaga, my loves. Ha? Ay, awanan, my loves. Inton bigat taon. Why? Inton bigatan ngay bagak. May mayat ngamin no personal. Sige, sikat di makaam mo, my loves. Urayot nga ruti isa sangpot mo inton bigat. Bye, Leo, my loves. Sige, Roxanne, my loves. Bye-bye. Love you. Apa, ano yan? Gimasan George? Tadapay paayla I love you na maiyaw. Ay, nawaw. Nangagmaw, tinagsaritaan mi ka ni Roxanne, my loves ka, Juna. Apay maday. Dahil talag sipsipot mo, tikukuam. Saan man manaw? Naira na lang alim mabasak. Apag husto mo't analpas kayon ang nagsarita. Iso jayla I love you, tinangag kaw. Agam, apay nga, bati barukong ko, ading ka. Ay nawaw. Ang mga no in love ka manaw. Kasigod mga inlaba kon ko ni Roxanne, my loves ko. Kat, ayan nga itay sing-sing. Insaganam ka din? Ay, kawin na, nakasaganan. Anda dito'y bulsak. Dahil talamang kauton no ka. Ay kat, good luck ang arod manaw. Amok kan mamatiak nga umanugot adagos ti manang Roxanne no ibagam ti panagkalay sayon. Ay, nawaw. Ay, sapay ko mga rod takasta. Magdilang anghel ka sana. Anyati ko na mga ibagam, Leo, my loves. Ay, kwa, my loves. Ibaga mo, no anya dayta, my loves. Dumdum nga ga. Kwa, my loves. Ay, sus, kasano kaya? Agnerbyosak sa. Ala dayto. Anya nga min aya dayta. Ibagam ka din, my loves. Roxanne, my loves. Amumait no, kasano ti panagayat ko kan kasan kaday. Wan. Amumait asikala ti babae nga ipatpatagkaw. Awanin sa balay. Wan. Pito atawon tamutan nga agayan ayat. Ngamita lang ay bagak daytoy. Anya dayta, my loves. Will you marry me, Roxanne, my loves? Pudno ka din daytoy, my loves. Will you marry me, Roxanne? Yes! 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 Leo, I will! Yes! Yahoo! Thank you, Roxanne. Thank you so much. Naimbag nga orasyon, tay. Nay, adamot gayam buisitam, ay bisitam, Roxanne. Unanti, nagproposan ni Leo kanya. Ati kitaom ti engagement ring me. Nan, kitaak man. Ay nawaw. Kaslamot tay sagto 299 iti online dayto asing-sing, Roxanne. Ay, si kalalakay. Ag-propose ka iti kanaka. Sagto 299 lang asing-sing. Ay, saan nga agbalinti kasta kanyak layaw? Auntie. Kwa? Engagement ring. Ngam ginatang mo iti online. Sagto 299. Oh, come on, Leo. Pudno ka di ginatang mula ang dayto asing-sing iti online, Leo? Wen, Roxanne, my loves. Pasensya ka na, ha? Day talaga minti talaga akabalak. Oh, makitam dayta, Roxanne. 299. Ginatang na lang iti online. Ayawan mo. Sigurado akatawaan da ka dagiti kakasinsin mo. Agpanunot ka na imbag ka na kan. Apay,
Itulok mo at 299 lang ti balor mo. Auntie, saan na ka nga ay-ayatan day talalakay? Amom ka day, agim matangak iti galunggaw. Amma, numano ti may sakilaw, 320. Sika, 299 ka lang. Kaya't nasawan, nangin na pa'y jay galunggong ngam iti sika. Ay, Roxanne, my loves. Umanugot ka kadingay kalaysa ka? No siya kla nga baysa, jak umanugot ang makikalay sa iti lalaki ang nababati kalidad na. Leo, my loves, tinasayaan, agawid ka pa lang ha. Sorry, ngam agpanunutak pa'y anaimbang. Roxana Paok, Lolo, itay ka payapal-paliiwag. Nakadadayaw ti nakaiturungan ti matang mau. awan day ito, Lolo. At dalaang pampanunuto. Ay bagam no niya day tapo. Ang mga no matulungan ka. Lolo, Kabisado kun ti langam. Amok nga dapa kariribukam. Lolo, Naibaga kanyak niyan tim abietres ti may papan iti panagpropos ni Leo itay kanyap. wan Lolo. Kahit saan ka ngay manugaw iti injaya na kasta kaday. Saan mat nga iti kasta, Lolo? Ngam imbagakan kwa na apanunutak pa'y anaimbang. Apay, saan mo ka ding ayayatin ni Leo? Ay, ayatak, Lolo. Milagayam. Apay nga ron na pabayagin pailaan. Ay. Agbalaw kan tulangan. Adan to sa bali nga kalaysanan. Ni Lolo mo. Ay, puno ti bagbaga ka pa. Iso mapan ka, itayan daliyaw. Itatan na sa apapay. Oh, apay kasta ti langam asim mangpat manong layaw? Ay, Ay nawaw. ay, talaga. Naa. Ay, manan. Ay nawaw. Una yan. Kasla kukwam mat aminan apan nakapa iti kasta alangam manong. Kunak tumit kan ka, kababa yung sing-sing nga, in-order mo iti online. Napilit kan tumit. Kanya nga ita, awanan. Awanan ni Roxanne, my loves ko. Anya? Agore ka man manong. Anya tiket mo asawon iti awanan? Ilawlawag mo man ah. Di nagsangkayat, gapo iti na sing-sing. Apay, nya nga min ayat ti kinunaan na manong. Magpanunot ka no pa yan na imbag. Mawanay. Diyan ko namnaman na may kalaysak pa ni Roxanne. Salbag day ta sing-sing. Gapoy ti day ta sing-sing. Napugaw ko ti ayayatag. Basol mo day to Juna. Basol mo. Ha? Day, kunak man no napan ka iti ayat daliyaw apaw. Ay, kwa, Lolo. Ti may papan ka di iti sing-sing. Sagto 299 ti pagkaskas taam. Lolo. Apay, kano pa'y ayaan iti presyo ti panagayat, apaw. Lolo. Damagin ka man. Panagkunam ka day, kit kabailan na ka, apakanan ti panagayat. Siyempre, saan, Lolo? Panagayat lang ang data. Masapul lat namot ati kwarta. Saan kamot amabsog iti panagayat lang. Ay, nagbidot ka. Mapakan na ka ti panagayat. Ha? Ti tao, apod no nga agay-ayat. Di nakabaybayan nga agbisahin. Iso nagganas ti mabsog iti pamatag ti tao nga agay-ayat ken kay tinapudnaw apaw. Anyangay nga rod ti makunayo iti singsing nga ititid ni Leo, Lolo. Ay, nagasat ka ah. Nagasat? Kasano kumaan nagasat? Kat sagto 299 laang mat dadya asingsing. Nagasat ka. Nga main, adamay sa atao.
Asi aayat amang kadwaken ka aging gatong palbiag mo. Iti kinado ti mabalin ko ang masabat. Di pa'y mata pobre nga ihigit ni Roxanne my loves ko. Ay, kampay day. Diyak nakita. Di po ako na magna. Oy, Leia! Ah. Leia! Ah. Dinaklik-klikan na kasta. Nay, da kayong magayam, Auntie Beatrice. Apay, mabayin ka. Gapo iti engagement ring asag to 299 nga itad mo iti kana ka. Iso nga iwasan na ka. Ha? Ay, saan mo, Antay? Talaga nga ije titurong ti sakak. Sakbay ang nakita na. Oho, agulbod ka pa'y lang mo. Ay, sige, Antay, tagdardarasak namin. Dapay papanak. Panawan kay pa ya. Ay, nawaw! Kitaom lang dagiti marigrig at atatawan niya. Mangibabain dalang arutan nagbabastos dapay. O agasam mat day tanga engagement ring 299. Manong Leo, Apay manayin. apay talaga asimuko kan aya. Anya, si mo kung ibagbagamit si Kajuna. Sinmuko kan aya kunak. Ti kayat ko asawan, inso ko mon aya ti panagayat mo kani Manang Roxanne. Ay nawaw. Awanan tinamnamak pa. Nainsulton sa akin din ni Roxanne my loves ko. Itisag to 299 asingsing. Ay, apo. Kaasyak mo tading ko. Agbakaksan mo kasto ilang. Naa, kat padasam manan ang arman ni Manang Roxanne, Manong. Dak kaya tayo. Jakon kaya ti masakitan. Jak kaya tayo. Ilaban mo ati panagayat mo kinkwana. Ipakitam at talagang ay ayatam. Sana kastak. Basit lang abanag kat madi mo na dagos. Agbaak ka nga talaga no kasta, Manong Leo. Di ka man mo dita. Basol mo. Wine. Basol mo. Ipapilit mong tumang aminda di asingsing. Salbag ki di dita nga engagement ring. Magibabain. Ayan niya, gaya pa. Nakapanunot kan. Lolo, Amo mapaw. Idi panawin may. Awan pa iti kakasta sing-sing. Kano bulong lang idi tinyog tinted ko asing-sing ka ni Lulam. Lolo, Awan na anak mo't iti day dia panawin apaw. Amom ka day, noan niya lati adda kanyak. anya ngay lolo. Panagayat. Ken kalikagom amakadena ni Lola maging gatong palbiag. Imbaglangan kunam, ta inawat na ti panangijayaken kuhana iti panagkalay samay. Kahit di na pinagan ano ti estado ti panagbiag may. Kapo iti daita, inayat ken impatag ko iti kastaunay ni Lola. Lolo, Ay, no di naksinungbatan idinilulam. Ay, nalabit nga awang kamot ita dito yabiag. Ti pinaka-importante abanag arumbang amaawat mo iti daytoy abiyag. Ket saan laeng atay sing-sing ang nginginain. No di ket tay tao nga agayat ken mangipatag ken ka iti napunnaw. Leo, my loves. Ha? Ay, Roxanne, my loves. Apay nga da ka dito, eh? Imaya, takayat ko nga ibaga ang nakadesisyon akon. Ha? Nakadesisyon akon ang makikalay sa kan ka. Talaga? Uwan ko na nga ron. Ay. Oh, at di ima. Ha? Isuot mo ti sing-sing aginatang mo iti online. Sige. Uray sag to 299? Wan.
Ay na, agyaman ako unay Roxanne, my loves. Siya akong ti kararagsakan na tao dito'y lubaw. Gapoy tinayta desisyon mo. Ay na, thank you unay, my loves. Ay, wow! Awan tinain materyalan abanag ti makaartap iti pudpudno a panagayat. Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga ugali ti kapapatgan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.